gustas paja suyayku Wamangalaw manta Winta munay kama Arkipalaw manta Kuti munay kama Uyarichik kuyasqa llaqta masillaykuna urqulaw llaqtakunapi kaqkuna kaypiñam kachkan ñuqanchikwanñam ancha chiri tarikullachkan chiri wayra muyukachachkan apamun ancha chirita chaywanja unquyta apamuanchik chaynallataq ayllunchikmanpas yachasqaykichik hinapas chiri unquykunaqa kanmiriki uhupakuy chiripisti sasasamay hinaspa wakiq unquykunapas sumaq kawsay punchawninchikta pisichinman warmanchikkunapata hinaspa machupayanchikkunapatapas chay miriki riqsisqaykichik kilinchitu munan hamkunaman willayta kay apachikuykunata puntakaq rimay halita waqaychasun ukunchikta upakusunchik llapan aychanchikta ima llamkayta tukuruspapas upakusunchik allinta mikusun kallpayuq mikuykunata mikuspanchik iskaykaq rimay chirimanta waqaychanakusun siminchikta maytukusun sinqanchiktawan ama chiri ukunchikman yaykurunanpaq kimsa kaq rimay raktata pachakusunchik chakita hinaspa hunita maytukusunchik cebolla hina astawan chiri tutakunapi raktata maytukusun puñuspapas tawa kaq rimay mikusun llapan mikuyta juntachisun sapapunchaw kawsachikuq mikuyta chaynapi kay chirita karunchanapaq hinaspa unquytapas karunchanapaq pichqa kaq rimay influenzapaq hinaspa neumokukupaqpas vacunakuna suqta kaq rimay waqaychasun chirimanta warmakunata hinaspa machupayakunata raktata pachakusun chaynallataq kallpa apinapaq mikusun qanchis kaq rimay waqaychasun uywanchikunatapas cobertisuta ruapuspa chay ukupi waqaychasun tutakuna hinaspa churapusuntaq kawsaypa hupanta huni kanankupaq chirija amaya sasachakuytaqa apamuchunchu sumaq kawsakuynikichikman hinaspa aylluykichikmanpas ayllukuna waqaychanakuyqa llaqta runa hawan llakaymi kay willakuytam chayachimusunki aprode Secure Catholic hinaspa AFD nisqanpa yanapakuyninwan amma suwa mayoría magia mataria tanchipa hojan kichkan hoja y para llegar ñache llegar muscanchiña riquiri marininches kan por programa de anchicua a través de redes sociales, plataformas digitales en cualquier momento que hay a frecuencias 100.5 y 89.7 FM Radio Agricultura en Escantagama Chaya Camuscasun Chico Palegona ya programan chic Ucupiña Cachcanchi que 8:12 de la noche mañana horas apura Ochayamanta y de Culiachcan y Namachayna hora pas pequeña jawan apenas llaña mi agachay chasqui con inara caricao chasquin ya apura Ochayamari que rimaykunata willakuykunata qhitiraykusparipi puntata inkakunapa timpumpi kallpa kachaqarikiaw bien wawqillaykuna pallaykuna kay punchawkunapaq kachkanriki corte de
agua nisqa yakuta riki cortaykamunchkanku kay kika patalaumanta chay cabra patalaumanta imaynanpi porque ñankunata riki kan chay sikikunata tubukunata riki chay yakupa purinanta limpiaykullachkanku huchakunata limpiaykullachkanku chaynapi chuyachata upiananchikpaq pero kaypi zonificaspa sonan riki chay limpiezas kachkan riki wawqillaykuna pallaykuna natenqa chay zonificación ikichikta hawaykuychik naspaykichik riki yakuchata visichakuychik ama yakumanta pisichikunaykichikpaq hasta 19 de junio chaykamas kanqa rikaw hayna puncho karunña kunanpas karqa corte y pajarinpas kanqa lunista kanqa martes miércoles jueves chay punchawkunata kanqa riki corte wawqillakunanpas por zonas por zonificación chaynaqa simplemente yakuta aysakuchakunapi wisikuykullaychik chaynapi riki ama yakumanta kanaykichikpaq rimari wawqillaykuna pallaykuna mas rimari kay programa llachiwari kay programa riki lluqsiykamullachkan kay micro programa nisqan chayta riki churaykamullan unanchaykamullan apro de institución secure hinaspa AFD Francia nisqanpa yanapakuyninwan riki y chaymi riki wawqillaykuna pallaykuna lluqsiykamuchkan riki kay primer microprograma kay chirimanta chayman seguramente hipa punchakunata hamuchkanqa mas proyectokuna riki wawqillaykuna pallaykuna kayna hukuyllakuykunawanña riki y chayñataq riki ama qunqankichikchu uyariyta riki hapajaruro programanchiktapas ña lluqsiykaramunña riki wawqichallay pani challay lluqsimuchkan riki plataforma digital redes sociales chaynintakama lluqsimuchkanqa mana FM man apaykunchikchu apaykuyta porque mana mayjin FM pas chaskiykullanchu riki wantapi kaqkunata kay wamankapi kaqkunata ruraygasqapas chanintam siminkupaq kamanta mañakuykunku ilatiman chaykunata riki coordinaykuyta atiykunchikchu pero por plataforma digital redes sociales chayninta hurqurimuchkanchik chayta ya chaqchunakuychik aypunakuychik willanakuychik huknikichikunaman y chaynapi riki chay programanchikta uyarillachu wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki kay chirikuna kunan punchaw pajarinmanta pajarin 12 jueves 12 viernes hasta sábado kamas ola de frío nisqan chaykaykamuchkanqa inas chaypi ñachkanchik wayrantinraqsi chaykamullanqa nispa riki wawqillaykuna panchillaykuna ay tumpa wayra chanti yachasqanchik hina riki kay cosecha wayra riki cosecha wayra allin llaña wayrachakunaqa chayamunqa riki llapa triuchanchikuna cebachanchikunata trillaykuptinchik wayrachinanchikpas paschakunapas alvejachakunapas siempre wayrachina y kay cosecha wayracha riki kunanqa chiricha yaykuykamuchkan wawqillaykuna pallaykuna chaytaq manchachichkan estudiaq warmakunatapas si bien es cierto ña kachkan ña directiva chaynapi kay horario invierno nisqanta paykuna riki amawtakuna sapa institución educativa nisqanpi o sapa yachay wasipi riki churaykunankupaq chaynapi warmakuna ama atrasakunankupaq y amataq riki hasapi llumpayta sufrinankupaq a veces temprano hatarinko temprano upakunku hasanten uyachakunapas pasparon makikunapas chakikunapas simichakunapas sumaq sipaschanchikuna warmanchikunapa qhari warmapa warmi warmapapas ama chaykuna pasakunanpaq nikuru ya las 9 taña entradas kanja nispa riki hukuratam atrasaykusun chaynapi junichapiña hamunqaku junichapiña upakunqaku ama chiripi sufrinqakuchu nispa pero manas chayllachu wawqillaykuna pani challaykuna kay Universidad del Pacífico nisqan wawqillaykuna pallaykuna huk estudio social nisqanta ruraykullanku hinaspa nichkan kay ancha chirikunaqa kay Huancayumanta qallaykus Huancayulika Ayacucho Apurímac Puno Ica Costa kachkaspapas kachkanrik urqunninkuna y chayñataq riki kay Arequipa Abancay Cusco
o Ipuno, chay incluso Moquegua, Tacna, chaykuna wawqillaykuna pallaykuna sufrikullanqa llumpay chirita y chaypita warmakuna mana atinqachu estudiayta nin, sí, cierto, chiqap chay estudio porque kay chiripi mriki más chay kilocalorías nisqanta rika o calorías nisqanta monanchik chaynapi chay cuerpunchik riki masta llamkanqa aychanchik junichinanpaq. Mientras rupay piñataqmi que más bien chirichinanchik cuerpunchikta riki tumpata llamkayninta samarinan samaspaqa riki samaspaqa chaynapi ama junerunanpaq porque nishuta llamkanqa cuerpuyki hinaptinqa o sea ukuykipi riki chay órganos nisqankunaya sunquchallayki rikaw hígado chaykuna rikaw tumpallata llamkanan chaynapi ama cuerpuyki junerirunanpaq ma chayqa junerirunki mas rupay fiebrepiqa aburrikunki ña rikaw pero chiripaqñataqmi mana masta llamkan cuerpunchik chay kilocalorías ña chay calor imana chay calorías juninami que calor viene palabra calor entonces chay kilocalorías nisqanta necesitan riki cuerpunchik masta riki amikuykunatapas y warmakunapaq riki mas cuerpun junerinanpaq cuerpos masta llamkan wawqillaykuna imaynam tukuy punchaw chakrapi llamkaruq chayna riki astawan ñaw chiripi más llamkaynintinqa astawan mastas mikuyta kilocalorías nisqanta munanchik chaymi kay urqu lawkunapiqa chakra lawkunapiqa wawqillaykuna pallaykuna llaqta masinchikkunaqa warmamanta qallaykuspa hasta machu payanchikkunapas hatun runakunapas warmi qaripas riki cuerpullampi rikaw mana llumpay puquychu manataqa llumpay flakuchataqa chay flakuchakuna kaytaq kan pero mana llumpaychu rikaw cuerpullampi chaynapi chay mantinanpaq wak punu lawmanñataq wak urqu mas urqupa kanankunamanñataqmi mas aychasapacha riki imaynanpi porque chaypi chay grasa riki trabajan ama chiri cuerpunchikman yaykunan flakulla kan hinatinqa riki pasaronqa imaynam kay frasadawanpas achkawan maytukurunki hinatinqa juni rikaw y hukchallawan maytukun hinatinqa tumpa chiri chaynan chay cuerpunchitas grasa chanchikpas yanapantaqmi wawqillaykuna pallaykuna entonces chaykunata riki seguramente hawarinku porque ñuqa chaykunata ñawinchaspa yacharqani pero kaypi chay Universidad Pacífico nisqan riki migamuchkan kay llumpay chiriqa warmanchikunapan allin kawsakuyninta sachakuyman apanqa primero riki gripikunata kay chiri pistikunata chay tosferina nisqan chay unquyta riki chay puntamanta chay tosferina kaq manankuna unquyllachu nishu ujupakuy riki chaykunas llumpayta kunan wata mirakuyku y chaykunawan riki warmakuna unquyllapi kakunqa hinaspa mana allintaqa estudianqa chinati chay nivel académico nisqan chay estudiunta riki tumpata qipanchachinqa nispata riki kay Universidad Pacífico nisqan chay hatun estudiuta ruwaykuspa willaykamullawanchik wawqillaykuna panichallaykuna chaynata nisqan riki kay bajas temperaturas nisqanqa o sea kay nishu chiriqa chay capacidad cognitiva nisqantapas hukmayachinsi mama iman chaykuna kakun entonces chay sumaq chay concentrakunanta cuerpo pereka nispamakin subakuyllapi kakunqa mana riki atendinqañachu sumaqtaq clasitaq y chaykamaqa imatam nirqanki yachanñachu riki tapuykuptinqa entonces chaykunas pasakun según estudio de la Universidad del Pacífico wawqillaykuna panichallaykuna chayñata riki a ver huku tema kaymanta ningrika problemas de accesibilidad anchaypis kachkanta rikaw esqanchina riki claro ciudad ukupiqa kan mi transporte público mototaxikunaraq taxikunaraq pero chakrapiqa mana kanchu chaykuna wawqillaykuna pallaykuna entonces a veces yachay wasinko carupiraq rikaw huk hora iskay hora puririykunaraq hinatinqa mas tutapayta qhatarinanku tutapaytaqa qasachikustinraq claro quizás escuelaman rispaqa kallpaspanku rispanku junirinqaku ñampi rikaw ñampi rispanku junirinqaku chayllapiraq tukurunqa riki chay kilocalorías nisqan chay mana sumaq desayunaykuspaqa manaña kaptanqaku ñachu riki wawqillaykuna pallaykuna chayna niwachkanchik riki falta de accesibilidad escolar nisqan rikaw chakrakunapiqa purinanku y tukuy chaykuna saschakuy rikaw qasakunapi chirikunapi
Hinaptin chaykuna riki mana yanapanqachu armanchikuna estudiananta porque caro kuarakuno kasqanrayku a veces pisipasqa mana allin desanuchaykusqa riki apuraman riki tardearon puñuypaq riki puñuron naspaq tardeña riki chayron naspaq riki hawan ukullanpiña riki apuraman mikuchaykullanpas mana sumaqtallachu saksan kachkañam riki chay qhaliwarman mikuyni wakpi kachka mi desayuno escolar chaytañam mikuchaykus sakta pasakun warmakunaqa y chaynapi paykuna riki atrasakunku awqillaykuna porque temprano allin saksay pachata desayuno tomachaykuspa riki escuelaman rinanku chaynapi chay yachaykunata paykuna apuraman riki sunquchankupi umachankupi takyachinankupaq porque chaykunan wawqillaykuna yanapakun nishkankichu chay desayunoqa mana llumpa importante chaymi nin riki huk rimaypi puntata warma kaspa chay estudiante kaspa riki amawtaykuna yachachiwaq pero mana kay Huamanga kay peruano amawtanchikunachu sino ñuqapa karqa amawtaykuna riki huklaw llaqtayuqkuna paykuna niq riki temprano tomanayki anki chay rimayqa kachkanmi qillqasqapas temprano tomanayki mikunayki yaqa apuruna hina apuruna riki munasqallanta riki allinllallanta mikuchakun tachata riki y 12 piñataqmi mikunayki temprano mikunayki apuruna hina chakra mikuq hina 12 piñataqmi mikunayki como cualquier runa hinalla y tarde mañana mikunayki riki wakcha hinallaña nadallataña porque imaynanpi porque chaynapi tuta riki cuerpuyki samanga temprano riki mikunayki achkata chaynapi chay achka mikuywan cuerpuyki riki alerto kanqa qhali kanqa mana onqolichu kanqa pero a veces ñuqanchik tikranpa kanchik riki principalmente kay ciudadkunapi imaynata temprano apenas llañamiki yakuchata riki tantachayaq upyachaykunki ni mana chakrapina chakrapiqa riki papayanuy puspuchakuna motichakuna llapan riki mikuyninchaq wawqillaykunpa ankikunaqa mistiyachkankuña chakrakunapipas y chaykuna riki necesario wawqillaykuna pallaykuna 12 pipas allinta mikuchaykuna tardeman hatun pallatañas pero a veces huklawkunapas costumbranchik tardeman masta mikun saksaypaqta y cuerpunchikñataqsi tukuy tuta llamkaypi y mana ancha samankichu chaysi riki hasta pisipasqakuna riki achikyankipas nispa willakunku riki chay estudiaqkuna yachaysapakuna wawqillaykuna panichallaykuna entonces chaykunata kaypi willachimachkanchik kay Universidad Pacífico riki wawqillaykuna panichallaykuna chayna nishkanta riki kay investigación nishkansi tukun riki tukuy kay sachakuykuna kaptinqa kanja ima chay bajo rendimiento escolar nishkan wawqillaykuna pallaykuna entonces chay bajo rendimiento escolar nisqanwanqa ima pasakunqa warmanchikuna riki mana ancha yachayniyuq lluqsinqaku chay concurso chaykunapipas o chay tupukunapipas warmakunaqa mana ancha yachayniyuqmi nispa tukurunqaku estudiunkuta imaynatapas pasarunqakuchiki hasta instituto universidad y chaymi lluqsiramunqa malos profesionales riki titulunqa kaytaq kanqachiki pero mana cartallapas rurakuy yachaq mana oficiollapas rurakuy yachaq mana chay incluso plan trabajo kunallapas rurakuy yachaq y al final un pésimo profesional paykuna ninqaraqa kanmi tetolopas kakunmi maestría doctorayukunpas kakunmi pero en mana yachachkankuchu riki pero chay título puntataqa tayta mamanchikunaqa segundo primariayuqlla wawqillaykuna segundo primariayuqlla hasta nakunatapas actakunatapas ruwakuqku sumaq terminochampi actakunata documentokunata cartakunatapas sumaq terminochampi yachaqku riki rurayta kunanqa escuela colegio tokusqa ima documento rurayllatapas yachankuchu wawqillaykuna panichallaykuna y a veces chaymi chay bajo rendimiento académico kay sistema chaynata riki uywan kay ñuqanchik llaqta runakunata imapaq chaynapi ñuqanchik riki kayna wakchalla pobrella kananchikpaq riki porque umacha llamkanqa imachapipas llamkachkanqa kayta wakta rurachkayman ña nispi natinqa chay umachayki riki llamkaptinqa kanki inteligente kaptikiqa imanchay pasakun cambio social, cambio personal, desarrollo humano chaymi chiqap chay desarrollo humano ñatin llaqtaykitapas tikranki llaqtaykipipas mejoranki tukuy chaykuna umapaqmiki wapi pinsaykunqa kayta ruwasqa wakta ruwasqa kaynanpata waknanpata kaynanpata sumaqchata riki pinsaykus ancha hinapim chay
mejoramiento chaykuna jamon riki, pero kunanqa a veces profesional kunapas alcalde ruiga pa ella señor alcalde llamkayta quway titulo ya minallaja, pero alcalde ruiga pa ella. Ay, wawqillaykuna pallaykuna. Bien, wawqichalay pani challay marrimari kay programa llanchikpi kay tayta Mario Cabani paymiki kay mama Boluartipa uyantariki sinqanta allicharurqa rikaw sipu uyantariki lluchkay tarwarullarqa y chay sinqachanpa riki lurupina sinqachan riki mana chayqa criticachu pero chayna sinqachanchikunaqa riki wakiqpa derechuchu wakiqpaq mujuchu wakiqpaq machusu chayna minam chayna sinqachanchikuna rinchanchikunapas wakiqpaq uchuycha wakiqpaq machusu wakiqpaq normal y uyanchikpas riki cuadrado, normal, pues wawqillaykuna pallaykuna, pero a veces runa mana chaywanchu contento, mana chayna uyachanwan ariki contento, china kachkanra kay moda nisqa imanima uyachaykin lluchkay kanan, lluchkay kananpaq operación, operación estética, chayta sinqay mana gustawanchu llumpay loro sinqa, no, operación. Mana sinqay gustawanchu llumpay uchuycha mas hatuncha kana operación llumpay machusum sinqay mana gustawanchu mas tarak no me gusta operación imamantapas operación warmikuna principalmente qharikuna pues qhari warmi pues operación nisqanku pero mana chayachu warmikuna astawan ñariki ñuñuntapas yapachikuchkanku machullay machukunata qipantapas yapachikuchkanku no sé chay avionpa chay aceitinkunata chayni chayrika a veces runakuna riku wawqillaykuna pallaykuna mana chiquillichu kay chakramanqa mana chaykunata practicanchichu principalmente ciudadpi kaqkuna kayta riki practicanku chakrapi hawkamriki imayna uyachayuqpas imayna ayrichayuqpas kakunchik riki pero ciudadpiqa mana chay moda nisqan riki chay kaqllataña doctorpas riki chay cirujano plástico nisqanpas operaparon llaparunaqa chay kaqchallaña hukninmanta mana chaywanchu contento kanmi qharikunapas chay iman sutin paykunapa ultraman ninkuchu metroman metroman machakunatancha rikurichimunkupas chay hombres metroman chaykuna maqtachata warmimantapas marqa uyankutapas llusipayachkanku piluchankutapas llusipayachkanku imankutas llusipayachkanku chaykuna kan rikaw warmikunapi kan chay moda nisqan y chay pintakpakuchkanku siminkuta ñawinkuta aychankutapas mana riki kay yana aychachanchik cobres aychachanta munanchu hinaspa riki llusapayachkanku chay imakunawanñas kanpas chay polvochakunawan riki manachun kan hichiprantapas yapachkan riki chay siqas chanchum achkasu chaytapas lluchutaparon manachun kan chay siqas chan huk iskaycha chaytapas pintaparon manachun pelon gustan ñuqanchikpaqa riki tipo castaño manam yanaycha chukchachanchik kay andinomanpaq sino tipo castañito medio negro castañito chaynam chukchachanchik ñuqaqa gustani riki gringa rubia chaynapaq riki pintarachikunku imay colorkunankuna pintachikunkupas kay ciudadpi payaso ninku chaynuna payaso pintakurunku y chayna kachkan chayna kay mama Boluartipa operachikurqa kay cirujano Mario Cabani nisqawan riki sinqachanta uyachanta riki pero mana huk kutillatachu sino achka kutita riki operachikus yaqa pichqa kutita nin secretaria chay Estados Unidosman escapaco chay secretaria nin riki pichqa kutitam operakurqa mana huk kutichallatachu pero kaypiqa rimanku riki huk kutichallata risqaqa huk rato challas chayqa nachallas huk rato inañas iskay horapas como cualquier samaykuchka hina mikuchaykuspa huk rato puñuchaykuchka hinallas samachaykusqapas nispara riki kikinmanta defendikurqa manam palaciotaqa paqwaycha dejarqanichu pero según investigación mahina yaq chunka hukniyuq punchaw chunka iskayniyuq punchawsi palaciomanta pasakusqa y chay punchawkunapi karqa documentokuna firmana y chayta pitaq firma parurqa chay kachkan delito wawqillaykuna pallaykuna chaymi kay kikin Mario Cabani kunan carta notarialta mandaron riki puntata kay mama Boluarte riki ama congresoman rispa
declarakunanpaq mandar qarika amam kabani rinkichu congreso man amam declarakunkichu declarakunkiqa denuncia penal nisqanta chaynapi chay cárcel ukupi tiarunki nispakuna amenazaspa mandarqa chaykunamanta kay programapi rimarqanchik kay pasaq punchawkunapi cartas notariales nisqankunata mandarqa chay congreso hamuy rimapayawayku imaynatataq operarqanki chayta willawayku nispa qayachiptin riki kay mama Boluarte carta notarialkunata mandarqa ama rimananpaq y chayñata chay documentokunapas son secreto de estado nispan pakarqa pakarqa pero chaykunata riki periodistakuna chay investigaspan rikurachimurqa rikaw chay pakasqa documentokunatapas pero chaywan sinalla negarqa chayqa pakasqa documentom chayqa llullam kaynan wakna nispa hinatin kay tayta Mario Cabani rabiarunña paqwaychata imaya chay pasarunpas wawqillaykuna pallaykuna kunanja kay kikin Mario Cabani kay cirujano plástico manday con carta notarial nisqanta mama Boluarteman hinaspanin chay punchawkuna operarqayki manam gratischu chayraqmi pagaykuanki kaqaya pagawasqayki kachkan recibon nispa recibontapas fotocopiaykuspara kaqay kachkan recibon mana chay punchaw pagawarqankichu porque imachiki pasakurqa debiwarqanki antes chay debiwasqaykita kaqay pagaykuankiña Jorgepa operaraykeqa nispa kayqa limpiayta munachkan seguramente kay kikin Cabani riki recomiendanman kasqa riqsisqankunata por ejemplo director de e-salud pikaqta entonces paykuna salvanam kachkan amiguchakuna rikaw paykunata recomendaykurqa diferentes instancias nisqankunaman incluso chay ministerio de saludman recomendasqachusmi entonces paykunata salvayta munaspachusmi kay Cabani seguramente paykunapas nichkan riki amayari que ham recomendados aquí chucachon nispa pero jefanta patrona que declarachkan mama patrona dina Boluarte caja recibo kachkan pagaos gaiki caja operar gaiki manam hukutillatacho achka kotitan operar gaiki enas papas operas paga manam chay anestesia local nisqañatacho churarayki sino chay anestesia ni chay chiqap anestesia nisqantam chay unay puñuchikuqtam churarqaykiqa hinatinqa mana chayqa huk rato chaypi tiyaykuspa ñami quiero chutasqa imaynam huk ratum chutaykusunki chaypi huk rato samachaykuspa pasakunki rikaw media hora una hora rikaw según consistenciasayki mina chay pasakunki riki manam chaynallachu karqa mana chaywanchu tupachi ñuqaña tupachichkani pero nin rikaw manam ay mismo hatarikuspa pasakunatachu operarqaykiqa samanatam dejarqaykiqa qamña chiyachakunki samasqayki mana samasqaykitapas nispa declaraykum mana chayllatachu ruwawanki mama Boluarte carta notarial kunata apachimuanki hayapayamuanki amenazawanki wañuchiwayta munawanki nispa tukuyta declaraykum kay tayta Mario Cabani kay cirujano plástico de mama Boluarte porque nichkarqaku Cabaniqa gratis me operar chay narika premier nichkarqa chay tayta premier pasakuq ripukuq payrin y kay musuq yaykuq para nichkarqa kay Mario Cabaniqa gratis me operarqa como payqa riki profesional hinaspa chaywan garantizakurqa porque kaqay mama Boluarte tapas operarone chayna riki como promoción rika como publicidad chaytami mama Boluarte operaros panqa rurarqa chayraykum chay operarqa chay promocionakunanpaq miki chaytam ruranku kay hatun profesional kunaqa es uno con otro mana qullqipachu sino promocionar chay promoción pues cuestantaqmi achka qullqipaqmi achkanchina radioman o televisiónman imamanpas publicidad churakun hinatin paganki riki wawqillaykuna pallaykuna paganki chanintami haykata haber radioman aviso churakuyllapas cuestan kay llaqtallanchipis anki barato pero semanantin churaykunki cuestachanmi pero Limapi, hatun medios de comunicación, televisión, chaykunapi hasta año cuestakun. Entonces chay pagananta hinallamiki ruraykun gratis operarqa nispa defenderqa wawqillaykuna pallaykuna chay ministronkunapas y kunanqa ima niskanta chay ministronkuna hasta congresistakuna chaqay gratis operaykusqaqa chay mana cobrasqachu ni uksultapas chay rimaqkunata kunan kay tayta Mario Cabani upallarachin
Kajay recibo, pagawas kay kajay kachkan recibos. Kay manam gratis operar kay keja, chayragmi debiwas kay kita pagay kuan kinis para. Debiwar han que mama boluarte kajay kunan pagay kuyawankiña. Gracias pagay kuas kay manta ningra ni taka, pero ama masta amenaza hecho, ama demanda con atoraiwa hecho, ama yulia con tarima hecho, ama chay difamación nisjanta roa hecho, yanga kunao mama boluarte, chihap tarima imam kaj tarima koy ima parta chayna. Mamaya yung kay Mario Cabaneja, rabia niya chiquillo, un país que paimanta, o mating tukoy tay mating prácticamente kay Mario Cabaneja, saro koy korkanyam kay mama boluartega, en aspang mika, amam riman kicho, amam kay nang kicho, amam wak nang kicho, documento ko nata paka inisbang hasta chay documento ko nata paka chay harikao chay recibo ko nata, chay nangunata chay Operacos kan chay papel chakunata kachkan seguramente chay receta chakona kachkan riki chay análisis diagnóstico chay documento con kachkan rikao claro hospital peja postape jeskan china riki kan documento chanchikona rikao liutamik sumachta anotanko en aspa chay pedejanko riki Jipalapapas, Javanapas, siempre can testimonio, rico auxiliagono para con chayna miki. Jama a ver posta marín que no tenga documento que también croaron o folder chat, rigao. Chayta sutinja expediente nis para o expediente chayta miki kichango. Y chay documento con a kachkan makin pi chay con atarique pakai nis pa mama bulat hikotarja togo itam kai cabanilata usucher jariki pero con imaya pasaron pasta ita cabanita am paganan tachos mi suyarja chay tachos mi suyarja yumpa irima y carga te chi pagaba y cadena rimachkan nis pariki pagara chicos España taconan coterico en aspanin chay ya parimas jaiki kuna yulia konata riman que chigap kakta imam kakta declara ko imama buluarte nis pani koron wao kuna pani chay kuna chayna yaki wangakuchkan kay mama buluarte mana chayllacho hasta wanga congresista coña ña nichkan coña kaimanta wawqilakuna pallaykuna kay tiacharuspan konan isuseqa mañaykusunchik ñam chay natarikao chay vacancia nisqanta chayta murwaykusunchik nisparika wawqillaykuna pallaykuna nichkan rikao kajaya kaypi comisión de fiscalización chay comisión de fiscalización perike kay Taita Burgos rike Umalichkan churaykamos concha kay perike Taita Burgos Umalichkan aquí mana chay carta chata kay churaykamos kanchik yo nas panichkan rike kay comisión de fiscalización Juan Burgos perike encargado kachkan kay congresista chay se hayachichkan wawqillaykuna pallaykuna o hayachisqa kunanpaq wawqillaykuna pallaykuna en España presentan mankasqa kunan moción de vacancia nisqanta kay Boluartipa contrampe imaynampe porque ña kay carta notarial kachkan ña kay médico cirujano Mario Cabanipa rorasjan chay carta ikusjan mama Boluarteman mandasjan incluso chayta presentar huk medios de comunicación nisqankunapa Limape presentar kay carta notarial tañan presenta con niña nispa mana pa upallachaychu presentar sino públicamente rikajay mandachisqa kay kachkan carta notarial copian makipi nispa rikao kay recibo kunatas manday con niña kay nispa rikawachikor wawqillaykuna pallaykuna entonces manda y con mancarga y no tenga quizás pacas ginakan mancarga manayachas wanchu carga Boluarte pues pacagoy con mancarga kikin pural al charumango carga pero taita cabaneri que públicamente chay carta notaria mandas jantari que rimaronña y na tinchaita ña congreso pues ya charon coña y con ankachkan que vacancia achka pediduñam vacancia con akachkan achka pediduñam chay caso Rolex caso cofre Rolex mantaja bueno ña pakachkan cuña ña chinkachkan cuña pero caso cofre chayja kachkan chay proceso vacancia pericao pero imagina situación pea kachkan avanzachkan rikiao porque chay ña kachkan presentas gaña pero mana imarimaips kachkan racho y chay hawaman kajay kaypas huk vacancia pues presentas gaña kachkan y kunan presentay kunan ku karja rikiao seguramente pajarin minchakunapaq chay willaku erik presentasan mana presentasan ku pues lluqsirimuchkanqa chay no awqillaykuna pallaykuna kay doctor ninwan pasakuchkan kay mama Boluarte tarikao doctor nin ña koterikon ña awqillaykuna pallaykuna manaña manchanña chinaspa anyachkanqa chihata willakuy warmi nisparaqa chakacharin awqillaykuna
panchallaykuna chay carta notarial nimpi más rimari kay programa llanchikpi más rimari chayantari kay Congreso de la República wawqillaykuna playkuna chay comisión periki nikurunku bueno chay militares policías paykuna denunciasqa kachkanku chay terukukuna wañuchisqanmanta pampachaykusunchikya amaña cárcelman rinanpaq chaynapiqa kay amnistía nisqanta ruaykusunchik kay año 1980 2000 watapi chay conflicto armado punchawpi chay wañuchikuqkunamanta nispa wawqillaykuna pallaykuna nikurun hinaptin kachkanriki diferentes organismos kay pero suyunchikpi paykuna riki rimariskanku kaymanta pero mana chayllachu mientras kay Congreso riki chay leyta ruwakuchkan kajaya tarirullanku wawqillaykuna pallaykuna Ministerio Público kay Churkampa base militar Churkampa ex base manajkunanqa kanñachu ex base militar Churkampa chay periki wañuchinmanku kasqa chay militarkuna rirqaku riki hapiq riki campesino runakunata terukuchu karqa imaynayqa kumpas pero hapiq rirqaku campesino runakunata hinaspa wañurachispa riki chay base militarpi pampanmanku kasqa riki wawqillaykuna pallaykuna chayman riki chayan equipo forense hinaspas riki kay hayninpa suqta junio killallap hayninpa suqta punchawllata kunanwan haykallapiraqta vierneslata pasaspanku riki wawqillaykuna pallaykuna kay equipo forense nisqanwan riki tariykamullanku ayakunata y chay ayakunata riki tajuichaykunqaku sumaqta chay análisis científico nisqanta ruraykuspanku yachisqanchik hina riki kay Comisión de la Verdad Reconciliación famoso CBR chaypipas rimachkan kay Churkampapi pasakusqankunata riki wawqichalyaykuna panichallaykuna nin riki iskay pachak isqunnin runakunatan wañuchirqaku chinkachirqaku hamqa kanki sendero nispa senderopi chinkachirqata y Fuerzas Armadaspas chinkachirqa wañuchirqata igualmanta riki wawqillaykuna panichallaykuna chayta riki tarirunku riki wawqillaykuna panillaykuna kay Churkampa lawpi mana chayllachu kay Huamangapipas igual kay Ollada nisqanpi tarirunkuta riki ari puntata ña tarirqakuña hinalla tarichkanku riki masta wawqillaykuna pachallaykuna caso Cabitos 1983 y 1992 chay kachkan riki incluso procesasqa judicializasqa riki wawqillaykuna pallaykuna entonces mientras kay Congresopi wiraquchakuna Montoyamanta qallaykuspa chay huknin militar o policía kunan Congresopi kachkan sutim chay wiraqucha maqllapa chay sutinta qunqaykun chaykuna riki presentachkanku amnistía nispa riki y chay amnistiawanqa kay taytan iman sutin kay wañuchiqkuna incluso kay ex presidente del Congreso paypas chay wañuchiqmi kasqa riki procesopi kachkan riki entonces wawqillaykuna pallaykuna chay delitos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, chaykuna riki kachkan manaraja solucionasqa huk iskayarq denunciasqa kachkanku riki wawqillaykuna pallaykuna entonces chay yanqachakurunqa y chaytatan niskanku como ña paykunaqa machuchaña payachaña pobrekunalla ñamiki pasaronña dejaychik ña amaña yaqusqaychik ñachu amaña ya chaykunata maskaychik ñachu nispa incluso kachkan huk comisión riki yachisqanchik hina kachkanmi riki kay ejecutivo ocupe chay chinkasqakuna maskaq rikaw chaytapas plazota quykun ña chay oficinapas wichqakuchun ña plazota quykusunchik ña llumpayta qullqita gastachkanku mana avanzanchu hinaspa riki informita ruaykuchun último informita haykatas tarunku haykas faltachka y chaypi ña tukuchun ña nispakuna ña niskanku rikaw manaña mas kaykuna tajuichakunankuta munachkankuchu hinatinqa maypitaq karunqa chay chiqap kaqa ayllukuna mana ayllunkuta iman pasasqanta yachachkaspa riki qiparunqaku a veces mana rikuspaykiqa quizá chaymanpas escaparorqa chaypipas hinallapas pakarayachkan nispakuna a veces piensanka rikaw mientras rikuykunki ña llanta aunque sea tullu llanta ñapas pachanta imachantapa rikuykachimusunki natinqa kaypimi wañurachisqaku chaqa chay fichapi kay tal runa wakra tal runa nispa yachanki chaypan chay sutin la verdad wawqillaykuna y reconciliación simplemente riki kay mana allin chay ruraqkunata wañuchiqkunata chay torturas desapariciones forzadas ejecución extrajudiciales chay ruraqkunata castigaykuptin riki sunquchayki tiyaykun chaqay chay wiraquchakuna ña pagachkan ña riki huchankuta y kunan eso se riki ya
pampachakuy ñariki pampachakuy qariki mana chay huchankunamanta pampachaychu rikaw taytallanchikmi chaytaqa ruran rikaw sino chay huchankumanta riki pagananku chaynapi chay chiqa pampachakuy kananpaq porque mana chayqa imaynama kanja rikaw kaypi qariki leyman hinaqa ley humana nisqanmi hinaqa rikaw imam huchalikuqa paganan porque chaynata ley nichkan rikaw wañuchiqa paganan riki tantuwata según imayna hikayna wañuchisqanman hina rikaw wañuchirqa premeditado wañuchirqa que rapichu wañuchirqa casualidad entonces chay kachkan sentencia rika asllapas achkapa rika wawqillaykuna panchallaykuna y chay CBR nisqanmanta rimariqa ancha amplio rika wawqillaykuna pallaykuna mayor parte yachankichiña pero warmakuna mana yachachkankuchu rika wawqillaykuna pallaykuna mana yachachkankuchu kay fujimorismo nisqan chayñata riki kay waqiqkuna riki chayta tukupachiytaña munachkanku chinkachiytaña munachkanku hinaspa chay huchalikuqkunata riki pampachayta munachkanku chay pampachakuy karun hinaptinqa riki kunan hinallam ruranqaku hamuq punchawkuna chay punchawpipas amnistia turayku hinaptin riki mana pagankuchu chaynata qipa punchawkunata ruwaykusunchik nispa rikaw pero chaypi paganqaku hinaptinqa kay hayninpa pasqa 2022 watapi 2023 watapi chay wañusqakunapas riki chay ayllukuna chay chiqapta maskanqaku rikaw chay wañuchiqkunata riki castigana mama buluartimanta qallaykuspa rikaw kunanqa paykunapas chay amnistia chay amnistiallawan pasakunqa hinaptin mana kanqachu chiqap riki hukninmanta hukninkama chay reconciliación nisqan maskay riki mana kanqachu y chiqap maskaypas manataq kanqachu riki wawqillaykuna panchallaykuna mas rimari riki kay programa llanchikpi chayñata riki kay Ministerio de Salud wawqillaykuna pallaykuna kunanqa mañakuchkan qullqitaya mama Boluarte prestakamuy kay salud nisqanpi atendinakunanchikpaq nispa ña tayta Vizcarra pachak watapaq ña rantikurwanchik wawqillaykuna pallaykuna Vizcarra chaynta hamuqnin Sagasti rikaw pachak watapaq ña rantikurwanchik y llumpayta prestakurun chay prestakuypa riki kutiykachinapaqmi kunanqa facilata prestakuruyta munanku prestakurusunchik kunan hamuq gobierno ñachi kutiykachinqa manapas nispa rikaw mana pinsankuchu hamuq punchawpiqa kunanlla paykuna utilizaruyta munachkanku imapaqa chay qullqita prestakuyta munachkanku chay Banco Mundialpis wawqillaykuna pallaykuna chay qullqita manaña humuyta munasqañachu porque chaypis riki huk panichanchik riki llamkachkasqa riki mana allin autorizasqa rikaw mana experienciayuq entonces chaytaraq cambiaruychik paywanqa manam llamkaswanchu nispa riki pero kunan riki chay panchanchikta cambiarunkuña hinaspariki kay Sistema Nacional de Vigilancia Salud Pública nisqanpi llamkaykunanchikpaqmi munanchik qullqita 300 millones de soles nisqanta chayna qullqitas prestakamuyta munachkan wawqillaykuna pallaykuna kay Banco Mundialmanta entonces chay tayta César Vázquez ministro payriki mama Boluartita nichkan y kay gestionachkan riki chay qullqi kay Banco Mundialmanta chayamunanpaq chaynapkunan huk gerenteta piñas churaykunqa kikin Banco Mundial si churanqa wawqillaykuna chayna kanqa kay contrato entre el Estado y el Banco Mundial imanintaq kay entidad organismo internacional hawanqa pimay contratasqankutapas y chay terik mana requisituta cumplirqachu chay punta gerente entonces kunan riki nichkan ñuqayku hawasaqku pimay contratasqaykichiktapas chay experienciayuq kanan chay llamkanan nispa ñuqamanta wawqillaykuna pallaykuna kay préstamo imapaqtaq servinqa mana imapaqpas servinqachu astawanqa gastakurunankupaq yanqacharunankupaq ambulanciatam kaytan waktan rantisunchik kay implementación nispa yanqa rimakachanallankupaq wawqillaykuna pallaykuna kunanqa mas qullqita imapaqmi necesitachkanku chaqay riki ninkuña llapa militarkunapaq chay armamento tarantiykunapaq ña firmaykunña un contrato millonario wawqillaykuna pallaykuna chaypaq riki qullqi faltachki hinatiri kay Ministerio de Salud huknin Ministerio Intakama seguramente prestakamunqaku y chaywan pagaykunankupaq riki wawqillaykuna pallaykuna entonces kay Ministerio de Salud cuentowan riki prestakamuyta munachkan ni allin planqa kachkanpaschu yachasqanchik hina riki kay Ministerio de Salud total abandonado kachkan riki wawqillaykuna pallaykuna chay ambulanciakunapas chawpiman partikuchkan ambulanciakuna kachkan laqla ambulanciakuna vinchuslamanta rimasunchik vinchuspi kachkan ambulanciakuna riki paqchapi kachkan
Binchos, pinakikin Binchos, Arizona, chay ambulancia chikuna, haika watayoq ñataq, ikipasqachu kachkan, total, wawqillaykuna payaykuna. Apenas chik funcionachishkankupas imaynata ruwaspaña chay funcionachishkankupas chay ambulancianchikkunata wawqillaykuna payaykuna chayna llaqtanchikmanta qawarispaqa rikaw chayna ninchik pero mana chayllachu qawarishuntaq kay e-salud chay ambulanciakunapas total laqlakuna hayka musuqtaq kachkan ni chullapas kanchu musuqa ni kay pronto rantisqallankuqa kanchu total antiguokuna laqlakuna incluso fotokuna videokuna lluqsimun ambulanciakunapas tanqasqallaña prendeqta unquqta apachkan perderon chaypi sasa ambulanciapas unquqninpas unqukun total wawqillaykuna pallaykuna tenqa imapaqcha chay qullqita prestakamuchkan wawqillaykuna pallaykuna kay gobiernopi kay Mama Boluarte luquchukunanpaq seguramente faltachkan qullqirika chay militarkunapaq ariki chay armamento chay rantiykamunanpaq y kay ambulanciata paykunapaq rantiykapusunchik hasta kay militarkunatapas implementaykusunchik patrullankuta chaynapi kay saludpi yanapakunankupaq nispaq qhiwiykunqaku riki qullqita prestakaramuspaqa huk iskayta imatapas ruwakachaykunqaku total kaqaya wawqillaykuna pallaykuna kay Ministerio de Salud hasta maquinakunatapas rantin nisio precio chaninta wawqillaykuna pallaykuna maquinakunatas justo chayta mana rimarqanchikchu kay programapi pero qhawachkarqani maquinas cuestan riki yaqa waranqa solislla wawqillaykuna pallaykuna yaqa waranqa hinaña chay sasa apamuy kasqanrayku tumpa más modernoneqcha kasqanrayku hasta iskay waranqa cuestan maquinakuna rika kay atendinakunapaq y chayta huklawkunapi yaqa chaynallawan rantinku Ecuadorpas ranteronña privadamente sina kay peruano ranterosqa yaqa chaynallawan rikaw entre 1000 y 2000 según riki maypi chaypi rantisqankuma hina incluso hina chay empresallamanta rantisqakupas rikaw kay América Latina nisqam kachkan huk empresa riki tukuy chay equipokuna rantikuq ya entonces equipo cuestan riki sumaq equipo entre 1000 a 2000 chaynalla cuestan pero kay salud niskanchik kay Ministerio de Salud haykawantaq chay maquinata rantikun con 20,000 a 25,000 wawqillaykuna pallaykuna chaysi iskay maquinachallata hasta 60,000 wan rantin wawqillaykuna pallaykuna iskay maquinachallata entonces chaymi yachaqninkunaqa haypaqninkunaqa nin chiqaptapuni hina chaninwan rantinmanku hinaspaqa chay 60,000 wanqa huk docenata rantikunmanku nin kunan iskay chayllata rantikun unas qullqita tukukurunku imapi chay tukukurunku wayqankupi Mama Boluarteman quykunku la mitad wakiqtañataq lliw aypunakurunku a ver huk 2000 soles cuesta máquina chay 2000 pas llumpayña chay llapa impuesto chantinkuna chay llapa nacha moderno niqcha kasqanrayku chay 2000 ya cuestan chay no sé ima máquina pero salud pikaq mana sutichanta chay máquina pata naykunchikchu pero chaynata rantisqaku y haykawan rantisqaku 34,000 wan huk maquinata uktallata tumpa menos ni 32,000 wan hina rantisqaku entonces más de 60,000 ta gastarunku wawqillaykuna pallaykuna en realidad chay maquinaqa nisqanchik mercadopi cuestan entre 1000 a 2000 chay tumpa antiguchankuna fábrica chika antigua chay 1000 cuestan directo rantitiki fábricamanta rantin 1000 chaynalla cuestan por a través de intermediario a veces intermediario pas gananqara chaytinkuna rikaw a veces kunanqa faciliaña riko Chinamanta rantiqan manachus Chinamanta chay maquinata apamusqaku Europamantachusmi pero en fin chay aduanas chayninkuna pagay a veces chay huk tramitillankuna kan chaykunawan riki suben rikaw suben chay precio hinañachik chay máquina ya pantaña hasta dobletaña ganas pinañachik 4,000 pas cuestaronman pero Estado gobierno peruano rantin entre 32,000 a 34,000 soles huk máquina tawawqillaykuna pallaykuna kay Ministerio de Salud paq entonces chayna gastakunankupaq riki kunan prestakuyta munachkanku chay qullqita wawqillaykuna pallaykuna ni mana chayqa allinmanchu rikaw mana chaykunata qawarinchikchu manataq ñuqanchik atinchikchu imaynam haykaynam chay situacionkuna supervisayta o fiscalización nisqan rurayta rikaw pero yachananchik ya chaynakuna rurasqanku tal vez chay yacharunchik chayta publicanku compartinku natin pinqakuyllamantaña corrigikunku a veces ninqa riku wawqillaykuna pallaykuna a veces pinqakuyniyuq kanku hinaspaqa chay pinqakuyllamantaña chay
pampas de Nazca o chay líneas de Nazca chay rantikus hankutapas manaña kutikachishunchikña más bien comisión taña nombraykusunchik nish chay nataña jeverón kurikao jeverón kuña manaña hongakuña chay minería kunaman hinaspa chay huk cuentowan ñariki muyurachinko chay paykunaña encargakunqa estudianqaku mas sumaq planuta ruranqaku etcétera etcétera chay nataña jeveramunku pero chaqay kutikurun chay proyecto rantikusqanku wawqillaykuna paykuna. Entonces, chaynapaqmi a veces kay allin yachayninchik hinaspa ñuqanchikpis yachaspanchik chay kallipa celular ninchik chakrapi kaqkunapapas chay llapa willakuykunata wawqillaykuna pallaykuna chay compartir nisqanta ruranayki qam huknin hinatin chay lliw yachasunchik hinatinqa chay gobiernopa riki pinqakuyllamantaña ñariki kaynakuna mana allin rurasqanta qipanchanqa riki wawqillaykuna pallaykuna. Mana willakuy kanchu pakasqalla por ejemplo kay vía los libertadores manta mana llumpay rimay kanchu kay minería kay namanta Niñobamba ima rimay pues kanchu único kay programa llape rimacharqanchik mana ni pipas kasuanchikchu pero hamkuna chayta compartir nisqanta ruwaqchik chay vía los libertadores por ejemplo ña rantikusqaña kachka ni yachanchikchu pimanña maymaña kay mama Boluarte rantikurunpis kay ministerio de transportes pimanña maymaña rantikurunpis ña rantikusqaña kay vía libertadores kachkan wawqillaykuna pallaykuna hinaspansi kay gobierno ruwaykachipunqa musuq carreterata hinaspa entregaykunqa chay empresaman señor empresario kayta administrapuayku concesionasayki nispa regalaykunqa paykunañataq gratis cobrakunqaku wawqillaykuna pallaykuna. Chaynan kay gobierno kay mama Boluartewan chaymi chay proyecto Fujimorista riku wawqillaykuna pallaykuna Alberto Fujimoripa mañanmi chay kunankama hinalla hamuchkaqniki chayna maña riku wawqillaykuna pallaykuna. Entonces chaykunata yachananchik wawqillaykuna pallaykuna compartir nisqanta riki ruwanayki y chay yachaspanchik manam kayqa preocupakunanchikpaqchu manam rabiananchikpaqchu a veces rabianakunapaq kan ñarika pero mana chaypaqchu simplemente kay willanakuykunata yachananchik compartinanchik chaynapi peruano runañam yacharusqa pinqayman yaykuchkanchik nispa qipaman kutinankupaq chaypaqmi allin wawqillaykuna pallaykuna kay willakuykuna yachananchik. Y chayñataq kay política nisqanmantapas imaynanpi yachananchik porque chay wiraquchakunata riqsisunchik pi may imayna haykayna kasqantapas hinaspaqa manaña ni botonchikkunawanpis yanapasunchikñachu pero kunanqa hasta botonchikkunawanpis quykunchikmaqa kay waykita aklaykunchik kay pero kay ayakuchu llaqtanchikpi kay gobernador regional kananpaq yachachkaspa wawqillaykuna pallaykuna. Willakuchkarqakuña waykiqa Limallamantan gobernamunqa mapas igual kaqay wayki rikurimun munaspalla kay ayakuchuman hamun mana ni oficinanpiqa atendinchu igual chay tayta huknin wayki masinpis plata como cancha wawqillaykuna pallaykuna chaypis pasakachakun kunanpi hayninpa pasaq semanata vacacionmi nispan iskay semana pasakuchkara vacación para vacación ya piña muy con wawqillaykuna pallaykuna cada rato vacación ta mañakuchka ño como cualquier trabajador necesito mi vacación ni es para wawqillaykuna pallaykuna alcaldekuna gobernador regional kuna para manam kanchu vacación ni tutapas punchawpas llaqta imayurapas sasachakuypi kanqa por ejemplo emergencia kanman chaypi rikurinan chaynam chay gobernador regional alcalde presidente de la república y consejo ministros o diferentes ministros mana paykunaqa samakunmanchu emergencia kaykunqa aunque tutapas chawpi tutapas imahorapas pawarinanmi kunanqa no funcionario kunallam chay qillakunaqa riku wawqillaykuna funcionario sí yo horario laboral lunes a viernes nispa ñuqaynaraq rikaw entonces chayna riku wawqillaykuna pallaykuna kanku riki funcionario es diferente pues horario laboral chayllapaqtaqmi contratación que riki chay horario laboral nisqan cumplinaykipaq porque controlación que hora yaykusqaykita hora lluqsisqaykita pero alcaldekuna controlasqachu hora yaykunanku hora lluqsinanku manami wawqillaykuna pallaykuna pitaq controlan paykunata porque paykunaqa a tiempo completo autoridad kanku gobierno ministros mana conquistakunamantaqa rimaswanchu porque paykunapaq huk función fiscalización pero tanto gobernadores regionales alcaldes provinciales distritales manam horario laboral paykunapaqa kanchu solamente funcionario o trabajador de diferentes instituciones paykunami cumplinanku manachun cumplikun que tardearonkichum ya castiguyuqña faltakurunkichum ya castiguyuqña
mana permiso tamaña cuspallaquichu upallachaya pasakun que ancha pues castigo abandono de cargo. Pero acaso alcalde con el cancho abandono de cargo, can mi caetaja, pero chaita jawarina riki consejo ñao consejo. Sesión consejo, peche concejal con jawarina o consejero regional en caso del gobernador, que chay con ata jawarina ricao. Y chayna waujilla con apallecona que hay situación, chay con ata yachananchi ricao. Entonces, pero autoyanchi con una manaya chay con ata completo. Más remari que hay programa yanchik pe más remari porque cachican rajiki más remari. Chaynya tariki chay nayata kai Jesuachaca, mamaya mama oranchips ganauchkas hanjeña. Kai Jesuachaca cachican kai a Cusco po auxilia con apallecona punta abuelo con parolas hanchay tamiki kajlariki alicharor jaco o chay machulia y machu chaca o auxilia con apallecona. Chay Hichuachaca nisjanko, chay tameki chay inca kuna pachacan menispa perdisjaña carga, chay alichapayan, cuñata alichapayan, coricao. Pero jainin pa wao gella con apallecon es imaquilla peracha, mayo quilla, marzo quilla picho, abril quilla picho, chay cuchurus jaco, wao gella con apallecon chay chacatzaricao. Netsan china patampe, romi konaman, estaca konaman, rike watas jakachkan ricao. Chay watas jamantas machitewan leo taka pausa kunatis chaka wichikuykos wawqilla con palekon chay tamnich carga kopi mayna malago erona chay taroran imanan haykanan ya chay chaka nis parik wawqilla con palekona y kunan ña chay chakata alicharon kuña musuqmanta inaspa kajay kunan kay hasta paga putapus wachkankura ricao. Entonces chay tas kay Jesuachaca ninkoriki porque imamanta ruasqa ichullamanta ruasqa ichullata Jesuarunku awqillaykuna pallaykuna hinaspa chay chakata ruarqaku hatun chaka hasta llamapas pasan caballupas asnopas pasan chay chakantaqa porque macho suya chay chakaja runapas pasan jepisapapas igual pasan wawqillaykuna pallaykuna kajay kaypi Jesuasqanku takulla irako ichutariki primero kay Bueno, Jesuanchik tainallaraq chakrakunapipas punta abuelokunaq taytawankunaq yachangura Jesuakuyta rikao chay anachamanta ichuchamanta rikao chaynallata ruarunku hinaspa chayta mas raktataña mas rakutaña kuskanchanku chay llañullataraq Jesuarunku no dedo sayallatami Jesuanku jariki iskaychami natin chaytaqa kutirikachinko mas rakuchaña kutirikachinko patata ruaparunku natiqa rakulla iraku Jesuarikurikurnqa sumaq simpasqa chay aguanta riku wawqillaykuna pallaykuna kaypi chay reconstrucción de Jesuachaca nisparaqa churaykaramunku rikao a ver kayta mas qipaman churaykusunchik ahí creo kaypas kaypi rikuramun a ver último de churaykusunchik kajkaypi wantuwan apachkanku yariki ina chay ichu ukupiriki Jesuarusqaku hinaspa wantuwan achkayaqa machaqwayta hinaña apachkanku qipichkanku kajay kay Jesuachaca wawqillaykuna machu kajaya yaja 1 metro haykataja 1 metro y medio sí pues 1 metro y medio de altura pampas yaja haykataja como 50 centímetros ricao alto ñataja como 1 metro un poco más de 1 metro chayna wak Jesuachaca chaytas kunan kajlla allicharullan con tanto sacrificio porque chaymiki kachkan kay japaqñan perico wawqillaykuna inkañan ninchikrao inkañan entonces chay inkañan o japaqñan chay pikachkan entonces chay como turismo riki servico runakunapas chimpan chay chakantaqa rikao kunan musuqyaykachillanku chay chakata porque chay manallin runakuna riki kuchurapullasqaku machiteon kaylawmanta waklamas machiteon achawanchu imawan chay kuchururqaku kaylawmanta waklamanta teniki chakaqa wichiykullasqa chaytam denunciachkarqaku rikao y kunan chay llaqta runakuna allichakurunkuña chay chakachallankuta riki wawqillaykuna pallaykuna hapaqñan chakata chay Jesuachaca sutiuq tawqillaykuna chaytas chay inkakuna ruwakusqa riki puntamanta pachariki hinaspa chayninta chimpaqku llamantin uywantin chay chakantaqa riki wawqillaykuna pallaykuna antiguo chaka rikao chay sumaq chakata ruwarunmanku mas anchuchata hasta carrupas pasanmanraya altunta rikao sumaq wakarakulla iraku yaqa ima inanch kullu inaña waka mana kulluchu puro ichuchalla rikuy wawqichallaykuna pani challaykuna entonces chayta ruwayllanku allichaykullanku kay Jesuachaca nisqanta wak Purima claupi amigucha riqsisqanchik niwachkara riqsinim chay chakataja nispa rikao bien
haykapi risunchik kay turismo ruraqllapas chay chakallantapas chimparinanchikpaq chayñata riku awqllaykuna pallaykuna tukupananchikpaq ña ripuy chakiyuqlla ña kachkanchik achkaraq kachkan rimananchikpaq pero oram ganarullasqanchik ña aprobaykullankos riki kay nallapiraq comisionllapiraq Congreso aprobaykun kay huk kamachikuyta chay CTS gratificaciones pensiones chaykunatas kunan chaskiwaqña chay yape nikipi o plin yape plin mata riqsinchik como yape pagaykun taxitapas apikulanchik natin qullqi kanchu ima paganakusunchik yape sencillo kanchu ima paganakusunchik yape tanta tarantin hasta tanta tapas hasta mercadopipas todo yapillawan ña rantikunku awqillaykuna pallaykuna kunanqa chaytas awqillaykuna pallaykuna aprobamuchkanku y chaynapi kay yape plin chaynintaña hasta chay sueldo chaykitapas chaskinaykipaq chay CTS nisqankunata gratificaciones pensiones chay wakiqkunatapas chaskinaykipaq wawqillaykuna pallaykuna bueno parte allinqachu imaynaya bueno sapa usuarioña chaytaqa hay que analizanan wawqillaykuna pallaykuna chayninta pagaway nispaq chaynintachu pagachikunqa manam chaynintaqa munanichu pagaway hina chay antiguntaqama nispapas bueno tenga quizás llamkapakunki parika construcción privadamente ya pillantaña pagaykama yapeame nispara rikao entonces hasta recibo con servicio todo yapeado ya chaynallaña kachkan rikao bueno chay modernización kachkan chay banco manta rimananchik karqa chay qullqimanta pero manaña atewsuñachu rimayta wawqillaykuna pallaykuna porque ora ganarullawanchik riki chaynaqa pagarinña kutirikamuchkasunchik mas willakuykunata qhipirikuykuspa wawqichallay pani challay ripukullani pasakullani